الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, haruman ini yatud namu na isab maun pahadarat sing kamu in kabiaksahan taniw pangadyan bunga sin pag-iman. Mga anak apo na mo hatiranan, amuin sa barang abutan, sin pagpamahalayak ini, in pangadyan na to haruman ini bunga sin pag-iman, amuna in mga tao matuyo umingat sin ilmo dahil nga hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuan, in ilmu amuna in kaunahan sing kita niyo hakabuhi iwan nakamatay. Lagi in aramatan niyo arama timindog hapangadji. Ingkatan pakaradyaan sin pag-arama, asiwi dakula, iniyan timinggil siya hapanghati ataw hailmo. Mga tuan, ipatumtum na mo aruman ini, in manusia panagnaan Adam alaihissalatu wassalam. Panagnaan hinduan sin Allahu ta'ala ilmu. Dahil nga sa wabiyad to, biyay tak kato taniw, in ilmu, al-ilmu, ni'matun kubra. In ilmu, atawa impanghati, in iyan, ni'mat sa lagu-lagu, kan Adam alaihissalam, iban sin panubo niya. Haulihan hinduan sin maha cuci maha tinggi. Sin pakaradyaan ilmu. Amuna in kahinapusan Nabi iban Rasul. Nabi taniu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In hula Makkah. Hajaman na kauna, puasing kanabihan, hautan sinjunjungan taniw alaihissalatu wassalam, iban sing kaibanan nabi, in hula Makkah nalulumos si bukun tubig. Nalumos sila sing kajahiliyahan, nalumos sila sing kaawam. Mga tuan, hatihun taniw marayaw hamasa na to ini. Sabab, in kabiaksahan taniw magkalumos.
in pagkakitaan taniyo, in jimatu, malumos sadya sila hatubig. Tarawa tuan, hatihun taniyo aun jaman na kauna, bukun tubig in nakalumos kanila. Bukun darat in nakalumos kanila, sarawa, in nakalumos kanila, amuna in kaawam. Dahil nga sa babiyad to, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyaridda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin ummat niya. Unuin sabab, piyaridda in Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwan sin ummat niya, muna-muna, in junjungan tani walay salatu wassalam, kahinapusan na nabi. In ummat niya, kahinapusan ummat. Mga tuan, hasabab sin ilmu, hindu kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kaaunan niya, di siya makaingat magbasa, di siya makaingat magsulat, sarawa kakawasahan si mahasut si mahatinggi, ni'mat sin ilmu, kan Adam, iwan sin anak apo niya, kahinapusan nabi. Yanugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ni'mat sa lagu-lagu, sin ilmu dihil kaniya sin Allah ta'ala, hari siya makaingat magbasa, hari siya makaingat sumulat, sarawa, daing mga mu'jizat, yanughara kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, panagnaan ayat, piyanaug kaniya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dahil nga kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabitani Nabiyil Ummi. Di siya maingat magsulat, di siya maingat magbasa. Sa kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mat panghati anughara sin Allah ta'ala, panagnaan maano siya kan Adam. Iba na kahinapusan ummat ini, mga tuan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya ingat siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiad to, mga tuan, kagunahan na to, himbo nga simpag iman, amo na yung tao manuntut sin ilmo. Bangin ilmo, kagunahan sing kita niyo, dunya ini, sambil paadlaw akhirat, ilmu dahing kagunahan, mga tuan, in iyan suwaitan yung hatihun, uno naman in ilmu yan. Dahil sabiad to, mga tuan, mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, in ilmu, aun kabtangan si mga sila ulama na kauna rin kato tanin. Biyahari nila in ilmu, ikaisa, al-ilmul mahmud, ilmu marayaw. Na, dahil nga mga ilmu marayaw, huwa ashraful ulum, sarayaw-rayaw ilmu, sarayaw-rayaw panghating, biyasin, kaya biyaksahan taniw rin di hakabhui taniw ini. Laun niya, aun ilmu, pagdoktor. Aun ilmu, pagmastal. Aun ilmu, pag-engineer. Ginis-ginisan na. In ilmu yan, sarayaw-rayaw. Bangin ilmu yan, sarayaw-rayaw.
Yari hadunya, mga tuan, inhi karuan ya aun ilmu. Biyayta si mga ulama, al-ilmul wajib. Ilmu wajib. Ampain ilmu nasabut haunahan, ilmu sarayaw-rayaw. In ilmu wajib, bang inyad tu sarayaw-rayaw, dubul sarayaw-rayaw in ilmu wajib. Bang kau tuan si manyang sin ilmu mo, pagmastal, bang kau si manyang sin ilmu mo pagduktul, labi insanyang mo, bang mo siyampigan, bang mo tiyapilan sin ilmu wajib, kabayaan sin Allah subhanahu. Uno yan yung pagtaon ilmu wajib yan. Al-ilmu billah, ilmu pagtuhan. Nabangin ilmu marayaw yaddo. Tiyapilan mo sing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya na naman mo indayaw parasahan. Hasabab sin panghati mo. Nahinang kau doktor. Nahinang kau mastal. Uno-uno na ilmu kaya ingatan mo. Kaya paglagi mo rihadunya, mga tuan, bang natapil iwan sin ilmu. Amin ilmu pagtuhan yan. Mga tuan, masanyang kau rihadunya, masanyang kau hadlaw akhirat. Amo yan mga tuan, hindi ay takatutan na kagunahan na to in ilmu na sabot dua. Sa kawa, in kagunahan na tutuod al ilmul wajib. Sabab tiap-tiap siulakan din katutanin, subay na tuyad tu ingatun sabab ilmu pagtuhan. Hamunad tu mga tuan. Imbeta di katutanin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyavidda sin Allah ta'ala in anak po Adam. Daing hakatan piya panjari niya hasabab sadya sin ilmu. Inta uyari hadunya ilmu den kagunahan. Hasabab sin ilmu, mig kau ring hadunya. Ilmu datuan ning kagunahan. Hipangasubura kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yad tu mga tuan. Ayaw kita niyo mutas den ha ilmu. Nasabot dua. Al ilmul mahmud. Ilmu marayaw. Wal ilmul wajib, iwan sin ilmu wajib. Ilmu pagtuhan. Subay tiap-tiap siulakan den kato tanyo, asibi iwan dakula, tagagulalan iwan way gulalan, nagsali kita niyo katan hakawajiban tungod ha ilmu ini. Ilmu pag-iman. Ilmu panauhid. Ilmu umingat, unuin daakan, unin liangan. Bang mawihad tu mga tuan. Ang pakaw si maggaw pagtag-ipon, uno-uno na pagtag-ipon, patuhan, nakalamod ko rin ang mga marayaw. Sabab di masain uno-uno ibadat. Bang wala doon. Bang wala nakauna impanghati. Dahil nga sabab yan mga taymangod, mga anak kapo na mo hatiranan. Taabiton na mo kamo. Hari kita niyo manjari laulun. Hari kita niyo manjari magpahil-pahil. Dahil nga mga ilmu na sabot duwayad do. Al-ilmul mahmud wal ilmul wajib. Na, inhi katu mga tuan, al ilmul majmum, ilmu mangi. Nabiya sinuno. Ka ilmi syahir, biya sin ilmu magsihir.
Biya sin ilmu, magputi ka. Biya sin ilmu, magludyum-ludyum. Iban na sing kaibanan niya ilmu kalaungan. Mga tuwan, ayaw kita niumig. Ayaw kita niyo tumangtang. Dahing hanaimat ilmu, hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Adam iwan sin anak apo niya. Karunahan na to diha dunya. Bukunin nagpaingat ka to tanyo kita niyo. Ba't sabab biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala? Allamal insana ma lam ya'lam. Bang aun guru ibang murid, ing guru yan sabab sadya, sin pag-ingat. Ang paimpuunan sin iingatun, dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan mga tuwan, bang nagsali, iningat tanyo, dahil Allah subhanahu wa ta'ala, way kabakan tanyo subahat din ya dunya, way kabakan tanyo kalingukan dia dunya, sababin agama na to, dinul ilmu wa rahmah. Agama, labay rin hapanghati. Bang limabay rin hapanghati, agama pagkasilasa. An paimbihaw, nagkakasilasa, sarawa, wala limabay rin hapanghati. Naglasa bihaon, pagkonsum, nagbinasa. Dahil nga sabab yan mga tuwan, maun kita nung pabiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, allamal insana ma lam ya'lam. In kaibanan ayat, ar-Rahmanu allamal Qur'an. In Tuhan Rahman, mahasut si mahatinggi, amin bang ulungun bang lasahun, allamal Qur'an. Siya naginuk kato sing Qur'an. Inalong maong guru ko. Sabab sadya rin kaniya, in nagpaingat ha guru, iwan magpaingat ha murid, Allah subhanahu wa ta'ala. Kapal man niya, allamal insana malan ya'lam. Na, yad to mga tuwan, imbunga sing pag-iman, pagbakayan sing kita niyo, way inipaghali, sabab kaunahan natin ilmu, di sumanyang intawriha dunya, bang bukun pa sa baban sin ilmu. Dahil nga sabab yan mga tuwan, in ummat Arab, hama sa jahiliya, balikan taniyo, in sila, halawm nalulumos sing kajahilan. Sa kalituan, napinda na sila dahil nga kajahiliyahan maun ila ummatin ilmin wa nur. Nakasud na sila pa ummat tagapanghati, in ummat tagapanghati aun kaniya sahaya. Dahil nga sabihan mga tuwan, maun kita niyo pasahaya kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, uno in karayawan sin ilmu ini. Na mga tuwan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, naraak siya sin Allah ta'ala. Dahil nga mga naraak kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hipapataod, papangayoon sa taod-taod. Ganap mangganap. Uno ni papataod, pangayo niya pa Allah Ta'ala, wa qur rabbi jidni ilma. Ini pa mo niya patuhan, agad na yung kita niyo katantan, o Tuhan na mo, mangayo kami kayo mo. Sa nga mga pangayoon na mo kay mo, kakukunahan na mo, pataurain panghati na mo.
Kaya nga sababian mga tuan, masakitan niyo hadis, sindundungan tanu alayhi salatu wassalam, manunju kimaun pa ilmu, dayaw sin ilmu. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Abi Darda, an Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yaltamishu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Baita sinhambu sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin aun pamung niya pabaran niya, impamung niya Abu Darda pabaran niya, kalasahan ko in kabayaan sin Tuhan, di ko na kalasahan in kabayaan ko. Palawihun ko in kabayaan sin Tuhan, daing sing kabayaan ko. Turayan mga tuan, nayariin in aginiya, sami'tu Rasulullah, diungog kulong niya, injunjungan alayhi salatu wassalam, nagsabda, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hisiu sinta ulumawag sindan, pagkainakunan niya, indan niya unikaragpak niya maun, ampa niya kabakan, in ilmu kabayaan sin Allahu Ta'ala, amin al-ilmul wajib, sabda sin junjungan tani alayhi salatu wassalam, ampa niya tukyabakan, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Paluhayun sin Allahu Ta'ala. Kawasain Tuhan magpaluhay kaniya. Unin paluhayun kaniya, bukundarangan. Paluhayun kaniya, inlabayan niya harap pasuwa. Aturayan tay mangud na mo. Amo yan imbiyay ta katutan yung indayaw sin ilmu. Hangkan na suway na to. Labi aulaha masa na to ini. Pagtibuukan tani, bulansangan na to, imbaran na to, inanaka po na to, papanuntutun ilmu. Palawakun sin ilmu, amin ilmu biyay ta katutan yung. Sin mahasut si mahatinggi, amuin, na hinang nikmat sa lagu-lagu, hapanag na ang tao, piyaridda sin Allah subhanahu wa ta'ala rin akatan, hasabab sin ilmu ibdo. Na mga tuan, amuyad timbiyay ta katutan yung, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, insugpat niya, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilm. Ridan bima yasna. Sa bunal tuudin mga malaikat, hibaba nila, hibutang nila, impikpik nila, li talibil ilm, pamanga sila nanununtutil mo, may tayaddo, ridan bima yasna, kuyag nila, hakakahinang nila, iagad nila, ing kabayaan sintuhan nila. At turayan tuan, hamuk hadis, hisiu si manusia, nagpun-pun sila, fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, hisiu si manusia, doon sila hatu na sabutin fi baitin min buyutillah, yung maksud doon, hamasjid,
Piyangadji nila insulat kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na ini. Katloan kajud. Piyangadji nila in kitab nila. Insulat sintuhan maun kanila. Amo na Al-Quranul Karim. Hamasjid nila aula-aula na tuon. Hamadrasa nila. Hapamaybay nila. Iwan haunu-haunu na lugal. Sutsi siya. Mga tuan sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imaksud nila, ingat nila. Uno yung kagunahan hinangon nila. Uno yung kagunahan tangkisan nila. Uno yung kakuyagan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan uno yung kakuyag sin sila magkahi. Sabda sin junjungan taniw alayhi salatu wassalam, illa khaffathumul malaika. Parahan sila sin Allah ta'ala malaikat. Hinda siyo yung malaikat yan, malaikatur rahmah. Aming malaikat nagdarasin rahmah. Uno yan. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Pusutun sila sin rahmat. Ing kuliling nila yadto rahmat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Turayan tuan. Indayaw sin ilmu. Kaya na naman na sin tao indayaw. Ing kaduktul-duktulan natutug sin, bati sin, mag-story sin, ing kasanyang. Bang bihanin sanyang, hat doktorin pangaddi niya, hat engineerin pangaddi niya, bang siyayan miyawn. Tiyapilan niya sing kabayaan sin Allah Ta'ala, si masanyang siyari, si masanyang siya hadlaw ka na. Usog marayaw mga tuwan. Wa ghashiyatumur rahmah. Rahmat, kagunahan na to. Ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala kagunahan na to. Ada punin ulong sin tao iwan tao. Aun waktu misanin imulong kay mo, waira ulong ni habarat niya. In lima sa kay mo, waira misan lasan niya pabaran niya. Purayan tuan. Sa in tao taga ilmu. Amin ilmu aun palsugpatan sin jantung niya tudyo pamahasot si. Aun palsugpatan sin pamikil niya tudyo pa nagpapanjari. Tanto. Magkapunyahan siya sing karayawan di hadlaw dunya sambil padlaw ako. Uno pa tuhan imbeta sinjunjungan tani alayhi salatu wassalam. Indayaw sin ilmu. Wajakarahumullahu piman indahu. Indayaw sin ilmu ini. Bang natuingat. Hipagbansag kau sin Allahu Ta'ala hadarat niya. Hipagbansag mga tuan. Na intauri ka to. Maat da kuman. Baran niya magbansag. Sinilmu niya. Ampay ni tuan. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Wajakarahumullahu piman indahu. Hipagbansag siya sin Allahu Ta'ala. Ipun ko yan usog marayaw. Babae marayaw hababaw singgumi. Iyalup nila biasa nila insulat kumaddu kanila. Hamasjid nila, hamadrasa nila, hapamaybay nila, halugal, unu-unu lalugal, wang man lugal marayaw. Wayatadarasuna fi, ingat nila immakna, ingat nila in tafsir, ingat nila in kamaksuran, ingat nila in hinangun, in katantan yaddo. Sabda sinjunjungan sallallahu alaihi wasallam, tungod patuhan, jakarahumullahu. Iman indahu.
fil mala'il a'la. Hataasing langit. Turayan tayo mangod na mo. How no pakitan nyo lumawag? Bihandayaw. Doon tanyo rakabakan ha ilmo. Bang natupyagban sa ginilmo tanyo riadunya, ini ikaw maingat, nakalawin ingat mo rin kanda kwa niyaon, din kanda siyo na yaon. Di mayaw, imparasahan mo. Ini yan tuan, alamat sadya. Bang mo iya ka din kabayaan sintuhan, manuy tuyan ng karayawan mo. Bang di, magproblema kawadlaw ka na. Dahil nga sa babian, mga nakapo at tiranan, ayaw na tulupasunin rahmat ipanaugsin Allahu Ta'ala. Kita niyon maglagi. Nagpanaugin Allahu Ta'ala ulan, kita niyon maglagi. Na ayaw na tulupasunin rahmat. Biyayta sin Allahu Ta'ala, manaugim malaikat. Malaikatur rahmah. Magdasin rahmat. Maun pa mga ipon sin Allahu Ta'ala. Imingat sin al-ilmul mahmud, ilmu marayaw. Wal ilmul wajib, iwan sin ilmu wajib. Iwan tiyang kisan nila. In ilmu haram. Salta di sila laulun lumawaghan. Salta way paghundunghan sa lugay na to, buhi. Nayad to mga tuhan. Kabansakan sa laggo-laggo. Ipon sin Allahu Ta'ala hataas sin langit. Hipagbansag sin nagpapanjari. Hakatan hadarat niya. Kalagguan sa laggo-laggo mga tuhan. Na insugpat pa sin hadis dahil kan Abi Hurairah wa innal alimah tabunnal tudin tao makaingat may ta siya makaingat sabab nagtuyo imingat la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard in tao makaingat karena nagtuyo siya imingat, la yastaghfiru lahu. Man fis samawati wa man fil ard. Mangayo kaniya ruwaa. Ingkata nakuliling silangit iban sinyari hababaw singgumi. Mangayo dua atuan. Nari nakagunahan mga kaumangduro akay mo. Duaahan na kau singkatan halangit iwan singkatan nyari hakumi. Sa kondisyon niya, bang maningat mo ilmu kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarawa bang ilmu ingat mo kabayaan mo. Pakayon mo pakabayaan mo, bukon mo pakayon pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, madawhat murad turiya dunya. Karawa nakakadto kau pa al-ilmul majmum. Ilmu mangi. Ampain ilmu ini mga tuan, wa innal alima. Sa bunnal to din tao makaingat na. Asabab, aw na naghindo ka niya. Na sabda sinjunjungan, alayhi salatu wassalam, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Hatta al-khitanu fil ma. Taas silang iwan hababaw singgumi. Iwan ista yad tu halawm sin dagat, iwan ista halawm sin tubig. Bukon dagat. Aturayan tuan imbanos.
Di kaukuran simbihan dagbos. Dahil sabi at mga tuan, mangampin kami kanyo, mga anak kapo na mga tirana. Bukon tuudin dunya paghulaan, pagtanuman sadya. Dahil nga sababihan, hauno na kita niyo nakabutang ginlupaan, tanom kao simbinhi hipatanom sin Allahu Ta'ala. Bukundi harbison, bukundi puso nimbunga. Didto hipapuso ka to sintuhan adlaw ka na tumagna halawm simpakulan. Ang pahamasa na to ini, dumadlaw yung pagpanaw sintaw palawm kubun. Ang pamataod, aun giyatusan, aun ng katao, sambil aun pa magkaabot ibuhan. Na mga tuwan, amo yadto, deng mga bunga siniman, intauyan, piyagtuyuan niya to dimingat sin ilmo, mig siya nga katigid luman harap, maun pasahaya, deng ha Allahu Ta'ala, iwan rahmat niya. Na, intaud sinista haragat, aun ista dakula, aun ista sibi-sibi, indua ista yadtu, ista dakula iwan sinista asibi, dumua. Mangayo pa Tuhan. Kala sahin ipon mo yaon, kaya kaon mo penista. Inista kaya kaon mo, di mo raw apa Tuhan, nasa kalin, inta o kimaun ha ista. Dahil nga sabab yan, inta o kimaun sinista. Wala doon ka na yung kabayaan sin Allahu Ta'ala. Bangin ista di muwaak hata umarayaw. Sumuk na hata umangi. Waliyadu billah. Na Tuhan pila na yung ista simuk na kayo mo. Subhanallah. Pagpakuyag sin Allahu Ta'ala kato. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma' aw fil bahr. Surayan temang udam. Nauno pa. Wa fadlul alimi 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Bunal tuon. Sabda sinjunjungan tani wa alayhi salatu wassalam. In kavidda. Halta nakavidda siya. In kavidda, indayaw, sin, tao makahati. Iwan sin tauri makahati. Kapadlil kamaru. Ala sairil kawakib. Biya sing kavidda simbulan. Day nga bituon. Maita, isa-isa simbulan kasawahan ng gumi. Ibuhan. Diatusan nga ibu. Imbito na langit, di makapasawasin gumi. Inlayo simpiag biddaan mga tuwan. Kaya nga sabab gadto. Kampinon na to, bulansangan na to, imbaran na to, haupo-haupo din waktu na to. Biulansangan sinallahu ta'ala, kita niyo, riya pangadyan ini. Damik kian biulansangan kita niyo, sinjunjungan alayhi salatu wassalam, khairun nas, in syarayaw-rayaw manusia. Man tala umruhu wa hasuna amaluh. In syarayaw-rayaw manusia. Amuna in marayaw rin nga panagnaan. Dahil nga kasibi-sibi niya.
Sambil siya limaas magdarayaw. Na, wang aun marayaw, aun mangi. Wa syarrun nas, sangi mano siya, mangi sung na siya, makalamud pa sangi man pala umruhu. Hisiw-siw in himawa in ummul niya, wa sa'a amaluhu. Magngingi in hinang niya. Aturayan tuan. May tayad to. In hambuok magdarayaw, in hambuok magngingi. Ba't sabab? Dahil nga kasibi-sibi niya, sambil siya limago, sambil siya malaas, mangi in ilmu niya. Ampain hambuok. Dahil nga kasibi-sibi niya, sambil siya limago, sambil siya limaas, bukon siya naglaas siyang tarawa, limaas siya hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab aun atulan iagad niya. Bukunin atulan iagad niya, kita niya riungog niya tao. Sarawa piangad di niya, hakalam simmaha suci maha tinggi. Mga tuan, insan buwangan ini nakaunaway university. Dia un university mataud. Tiap-tiap pula timaud university. Sabab timaud in mag-iingat. Ingkatani mingat dunhan, simanyang ingkabuhi. Mga tuan, bangyan kaya kanapan sin ilmu, kabayaan sin Allah Ta'ala, nyadtu mahmud, bang kaya kanapan sin ilmu wajib. Masanyang siya arwahulaan. May tak nabutok ni indua pa kabayaan sin Tuhan. Bukul lang sin tao, tungaon ko yung kabuhi ko ini, hipag dunyain hang tunga, hipag akhiratin hang tunga, di manjari. Subay 100% yung kabuhi tanurin di dunya, harap pa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na tuud madaw hating kabayaan sin Tuhan apabila wala kita niroon ha ilmu kabayaan niya. Rayan. Na, isa-isa simbulan. Kaya sawahan neng gumi. Pagubos in light simbulan, bukun mapasok. Comparison, hatao makaingat. Iwan sin tauri makaingat. Kati kuno ini tuan iluag singgumi, isa-isa simbulan kialanuan. Sambilinista nakahali-hali. Bang masyawa imbulan. Aturayan tuan, tayo mangud na mo haagam Islam. Uno pa imbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, indayaw sin ilmu. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Sabunal tuud. In mga sila. Usog na kababaina ka. Imingat sila sin ilmu, kabayaan sin Allah Ta'ala. In sila yan. Warasatul anbiya. Naig na yung kanabihan iwan sing karasulan, yan binin kanila. Bukun sadya sila nabi, bukun sadya sila rasul, sa yan kiyawin kanila, kaya pusaka kanila inilmo. Sa kaliri kumawaya simbihan. Na ayaw sadya kumadtupa ilmo inamrud, isultan namrud. Hamasa sin Nabi Allah Ibrahim. Ayaw sadya kautuan madtu pa ilmu hipiraun. Hamasa sin Nabi Allah Musa. Ayaw. Sarawa tuan harap mo maun pa ilmu. Amin piyavidda sin Allah Ta'ala ring hakatan. Inaputan ni Adam. In kahinapusan.
Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasabab sin ilmu. Saroon doon nakaingat siya nagbasya, nakaingat siya nagsulat. Agad na in ummat niya. Wa innal ulamaa warasatul anbiya. Sa bunal tungod, mga sila nakaingat sin ilmu. Yan kanila yung pusaka. Yan kanila inbin sin kanabihan. Nauno yan, mahal ka. Mahal ka. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Iban sa bunal tungod. In mga kanabihan, iban karasulan, wala sila nagpusaka. Wala sila nagbin. Dirham, iban dinar. Way sila nakabin lupa. Inin lupa nila, bin katuway. Wala sila nagbin sa sakatan. Way roon paalas kiyabin nila. Sakawa, ing kiyabin nila ra. Hipagpusaka nila, ing kapusakaan nila mo rin mga imingat. Ilmu da mga to. Ti kasay din dirham iban dinar. Way lamod niya yad. Sababin tao taga sukod da kaniya. Taga rijiki da kaniya. Hawak to in Arab Jahiliya. Bunuon nila yung anak nila. Aula na to anak babae. Aun sabab. Dahil nga mga sabab, mabuka sing kamiskin. Piyabaitaan sila sin Allah Ta'ala. Hajaman na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqtulu anfusakum. La taqtulu awladakum. Ay niyo pagpataya im mga anak niyo. Khasyata imlak, mabuka kamu sing kamiskin. Ayaw. Aun nagkukontrol, aun tagdapusin langit iwan lupa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bang niyo itong unin ridji kedihil kanyo sintuhan din yun naman ito. Na ayaw niyo pagbuno, ayaw niyo pagpatayan anak niyo. Kabuka niyo mamiskin, kabuka niyo ay kapakaon. Nahnu narjukukum. Kami palman sinallahu ta'ala, way kulang. Mapakaun na mo. Balawi-lawihan in rijiki. Haina niya, iwan haama niya rugaing. Nahnu narjukukum wa iyahu. Dugaing inaama niya, dugaing inaina niya, dugaing inaanak, kanya aun. Karawa, hasabab sin ilmu. Kaya bang bukon tuan. Dahil nga sabab yan, in Abu Hurairah radiyallahu an, kaya baitaan sin Rasul. Hindu ang takaw ilmu, pakayon mo, paparan mo, iban, ipang hindu mo. Una yan. Kuya, sadya kaw sin uno-uno na kaya nughara kayo mo. Warda bima kasamallahu alayhi. Kawa asad dyan suku mo. Ikaw mga watsin suku sing kaiwanan. Pirarahan da suku pakaniya. Hiwal sadya kaw. Adya ko maglingkod-lingkod. Adya ko magkulang-kulang. Hiwal kaw pahikabak mo, pahikalawag mo sinrijiki. Sabab di maun kay mo rijiki. Suway aun sabab niya. Napiangat sa bunal to din mga kanabihan iwan karasulan. Way nagbin ka to building dakula. Sasakatan dakula. Lupa dakula way. Dirham. Iwan dinar way. Naunin binin ka. Innama warrasul ilm. Sa bunal tiyan to nila. In binin ka to.
pusaka. Subay taayaran, ilmu. Kaya sabihan mga tuan, intaw, takaiman marayaw, harap nila pa ilmu. Sabab mahal ka in ilmu deng sinsin. Ampay masa na to ini, mahal ka na insin dengan ilmu. Siningkatan ini, dahing hasawab sinilmu. Nah, lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warrasulain. Faman akhajahu, akhaja bihajjin wafirin. Na hisiusing kumawahad to. Sin pusaka yadto, simbin yadto, sa bunal to. Siya na in nakadawhat sin sa rayaw-rayaw. Siya na in nakakawa sin sa rayaw-rayaw, bukundeng hatao, reng hatuhan niya, vininsin na binla. Sakaling kawaon na to, amin. Bukun marayaw. Na, dahil nga sa biyad to, tayo mangud na mo aram. Indayaw sinilmo. Sababun. Mahinang siya sabab. Lidarajatil aliyah. Lidarajatil aliyah. Mahinang sabab. Sini kataas sin darajat niya. Sini kaangkat sin martabat niya. Pid dunya wal akhirah. Dahil di had dunya ini sambil pa adlaw akhiran. Sabab da sin ilmu. Naingkita niyo masa na ito, inibukon na sabab sin ilmu. Hasabab sin ibang kawan. Palman sin mahasud si mahatinggi. Yarfa'illahu allazina amanu. Insa barang nahinang bariman. Ang katunsintuanin darajat nila. Pariddaon sila sinallahu ta'ala rin nga kataan manusia. Yarfa. Way makaraus magangkat. Amin lang sintaw yangkat na imbaran niya. Way ranahinang ni habaran niya. Hang sulag uno way nahinang niya. Way kawasan niya mag-promote simbaran niya. Dahil di indah. Dahil nga Allah subhanahu. Yarfa'illahu allazina amanu. Ang katunsin Allah ta'ala in darajat si mga sila bariman. Fi akwalihim wa af'alihim wa i'tiqadatihim. Haitikad nila. Kurik. Hahilalaungan nila kurik. Hakakahinang nila hiwal simpito ang gautabaran nila kurik kata. Sisin nagkurik. Allah subhanahu wa ta'ala. May tanahin ang kurik. Miyagad siya. Kapadduman. Dahil nga sa wabian mga tuan, us-usuntan niyo pangadyo ng padduman sing kabuhi iban kamatay. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Ang katunsin Allah ta'ala in darajat sin bariman. Dahil kami. At tinyaon di makaagad. Gihanapan pampaman sin Allah ta'ala. Wallazina utul ilma darajat. Tiyanto sin Allah ta'ala. Doon na yung promotion. Hangan bariman, ikaw na yung tao marayaw. Gihanapan na isab. Bariman pa kaw. Iingat mo pa yun. Yamalan mo nini. Sabab yung mga bariman, di sila magkasiro karayawan.
Bukong ganaping karayawan, multiplying karayawan. Surayan tuan. Aung karayawan, bang magdilinaw law tala karayawan, in hambuuk hangpu, had, pababa. Bang bariman in nakasaggaw sininang. Wallahu wasiun alim. Wala didtuhan hataud. Didtu katantan, wallahu wasiun alim. Lipatun ang palipatun. May tayadto. Yarfa. Asabab sin pag-iman. Wallazina utul ilma darajat. Iangkat pa. Aun pa darajat. Surayan tayo mangut na mo. Dahing hasabab yan mga tuwan. Ayaw na to pasaranin ilmu ini. Sabab bang na to ingatin ilmu ini. Mahal ka na imbud. Sabab aun bulawan. Aun platinum halawum. Mahal ka kita niyo patuhan. Narihilan pa ka hipaghalga mo kay mo. Hipagdul mo sing kabayaan mo, kabayaan sintuhan mo. Dahil nga sabab yan, in ummat haulihan ini. Hibuklas kanila katan si mahatsut si mahatingging karayawan. Sabab last na sila. Sarawa tuan. Bang man, hikabuklas kato taning karayawan. Doon kita niyo hapang hati sarayaw-rayaw. May tayad to. Impag-ingat mo kaniya. Impag-study mo kaniya, hail mo ini. Ibadat. Nalawang mo rin ako magsambahayang. Magbasa na dyan ako mag-study na. Duwaing, aong kaniya-kaniya ibadat. Ang bayad, tulong mo na rin. Di na kaw kumaun minum na adya kaw, baka kansa ka. Di na kaw isab, ini, uno ini, kumaun na adya kaw, ikaw isab minum. Nabungkulon sa ka. Dahil nga sabihan, aun kaniya-kaniya kawajiban. Dahil nga sabihan, itong mga tuan, panghinduaan na ito. In panghindwa asin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin hindu kaniya wa qur rabbi jidni ilma. Amuyad tu mga tuan. Na ayaw kita niyo maglamma-lammari. Ba't sabab? Hisiw-siw maglamma-lammari hindi. In adlaw rin na magbalik. In waktu rin na magbalik. Dahil nga sabab yan, siya pahan si mahasot si. Maluwi ingkatan mahadjana. Ingkatan manusia. Waktu nila, adlawan nila, hariuman nila, luwi sila karayawan. Hindi da maluwi bariman da. Parman si mahasuti, wal asrin, innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu. May tayad to. Bariman din, diyajakahan sim barimanin untong patuhan. Diyajakahan sim barimanin waktu mahal ka pa Allah Ta'ala. Amo yan tuan. Bukunin diyagahan niya, kaibukan kita simmata niya. Kaibukan diungog sintay nga niya. Kaibukan kaya na naman singgim paisan niya bukun. Tarawa, kaibukan, piyaibugkan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Na mura-murahan mga tuan, madawhat na to yadto. Makalamod kita ni yadto. Salta, lukuson na timbaran na to lumamudad to. Sabab, di tuod sumanyang kita ni urihadon niya. Iwan hadlaw akhirat, bang wala dunin ilmu na sabot. Na mura-murahan, tub-tub na jarid to. Panghinduaan na mo, ang mga anak kapo na mga tiranan, na mura-murahan, bang mayan, di kita niyo mabutas, dahil nga ilmu, kabayaan sila Allah subhanahu wa ta'ala, sabab, bang kita niyo mabutas, dahil dito, way lupas sing kabayaan taniyo, way lupas sing kabuhi taniyo, iwan sing kamatay taniyo, dito kita niyo, hakabayaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma Rabbana, nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma rabbana nas'aluka lisanan zakira wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a wa amalan tayyiban maqbula ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.